هیچ عروس رو با رنگ تاریک من ندیدم ببرن. چون رفتم چند بار مهمانی و دیدم که طلب زیاد است، اشتیاق زیاد است، مردم بسیار میخواهند، خاصه جوانان. من هیچ کجا هیچ وقت دنبالی پیدا کردن مشتری نمیدوم. دامادهای نصیب من گردیده است که از شما میترسم؟ نه، تماما نمیترسم. ما رفیقیم. چی سیر است میان مردها اینقدر محبوبیت داشتن و ضرر ندیدن؟ آدمان از شوهر اول و از ماشین اول میترسن، اما شما باشید از ماشین چندمتون میگین میترسن؟ من از ماشین آخر و از شوهر آخر میترسم. کمکم کن نذار اینجا بمونم تا بپوسم. дуруд бинандаи азиз, Азия Плюс ва автохолдинги байналмилалии Вектор нашри навбати автогапро пешниҳод мекунанд. имрӯз автогап дар як мошинои бисёр ҷолиб баргузор мешавад ва мо ҳам тест-драйв хоҳем кард ана ҳамин мошинро ки ном дорад Changan Nevo Q05 ва ин мошин чӣ бартарӣ дорад ва аз мошинҳои дигар бо кадом параметрҳо фарқ мекунад. мо инро дар ҷараёни ин барнома хоҳем гуфт ва ҳам умедворам ки шумо аз як суҳбати бисёр ҷолиб бо як ҳамсуҳбати ҷолиби мо баҳравар хоҳед буд. ҳамроҳи мо бошед. ин мошинҳо гибрид ҳастанд, яъне ҳам бо бензин ва ҳам бо нерӯи барқ ҳаракат мекунанд. муҳаррики 110 қувваи асб доранд ва умедвор ҳастам ки шумо бо параметрҳои дигари он аз наздик ошно хоҳед буд. хуб, як салони бисёр барҳаво, хуб, рули воқеан мувофиқ барои ҳаракат ва вариатор дар хидмати мо аст. ду чархи пеш, яъне чархҳои пешбари ин мошин ҳастанд. سلام، درود. در عروسی من ماشین خوشم آوردم. ما مثل عروسی همین ماشین تایید کردیم فقط یک لختک مثل زمانی ما و چنبرکای گل نمیرسه. تمام. خوب، بیننده عزیز، مهمون ما الان در ماشین است و ما با автогап شروع میکنیم. همراه ما باشید و امیدوارم که جالب خواهد بود. خوب، بیننده عزیز، ما برنامه رو شروع کردیم. شویره رحیم جان در مهمونی ما هست، همصحبتی ما، خب همراهی ما در این سفر، در این تست درایو و من سپاس میگم برای خب автохолдинги байналмилалии Вектор برای پیشنهاد این ماشین برای تست درایو. سپاس میگم برای حیات بیوتی و همچنین سپاس برای شما که ما رو تماشا میکنید و میبینید. خب شاید گفتید که لحظه های توی عروسی و روز اولی اولاداری بایدتون اومد. بخیرم انیق که ماشینی چنگن نبود. چی ماشینی بود؟ نه یک ماشینی نمیدونم، رنگش تاریک. هیچ عروس رو با رنگ تاریک من ندیدم ببرن، ولی من رو با رنگ تاریک بردن. نمیدونم، کبود بود، کبوتی تاریک و من خیلی گریسته بودم. اول یک قهر کردم و خیلی بعد دیگر علاج نبود، رفتم دویده. رنگ ماشین هم در خوشبختی انسان تاثیر داره؟ من فکر میکنم که تاثیر نداره. این چیزای بسیار جزئی هستن، من خرافاتی نیستم. اما ببینید که از من 30 سال گذشته است، ولی در دل من همین چیز مونده است. برای همین لطفا مثلا عروسان خود همه شهرها، دامادها با اسب سفید، با اسب آراسته، با اسب زیبا بروند که
در خاطرات آدم به هر حال نقش میبسته است. به هر صورت زنها میدونید برتری زنها و خوشبختی زنها چی است؟ در هر سن سال میخوان اگر خواهن همون لحظه ها رو میتونن تکرار کنن. شما میتونین که تکرار کنید. شانس داره. شانس شد امروز ماشین با اسب سفیدی مهربانی اومدی. واقعا بسیار جالب هم هست در این گروه ماشین ها. میبینید که تمامی اینکه فونکسیه ها رو برای یعنی حرکتی بسیار براحت در راه ها دارم. خب با قریبی از سمرقند اومدید نه شویرا؟ چی گپ بود اونجا؟ من وقتای خیلی قریب بیشتری وقتایی هم در سمرقند میگذارد چون که پای تأسیسی یک مرکزی آموزشی شعر و سخنوری هستم در سمرقند. خب بسیار میخواهم که نفران من چون رفتم چند بار مهمانی و دیدم که طلب زیاد است، اشتیاق زیاد است، مردم بسیار میخواهند، خاصه جوانان. هر کی می نویسد از داخل سمرقند مثلا جوانایی که شعر می نویسند، شما کجا هستید اپا جان یک بار شعر ما رو ببینید، میخوام با شما همکاری بکنم. دیگر این گونه در تاجیکستان هم زیاد است، اما اونجا وقتی که من دیدم نیاز بیشتر است، من فکر کردم اینجا پر است شاعرای تاجیک زبان و اصلا کسانی سخنورانی که میتوانند برای مردم، برای جوانان کمک برسانند. اما سمرقند نیاز دارد، نیاز بیشتر دارند جوانان سمرقندی که با زبان تاجیکی صحبت کردن، در توی‌ها نطاقی کردن، سخنوری، یعنی که در تلویزیون و رادیوها و احساس می‌شود با وجودی که بسیار هنوزم احسن به ایشون که زبان تاجیکی رو چقدر خوب گپ میزنند حفظ کردن. ولی وقتی که از این نقشتون در اتفاق با خبر شدن و میشنون از این برنامه چی میگفته باشن ایران؟ میگن که مردنی نیست، گنده مردنی ندارد، این کشه بسمرتی مردنی نیست. در اصل من به هیچ کس کار ندارم سپاه، فقط یک رسالت هم فکر میکنم در زمین از این عبارت است که هر کجا اگر امکانیت شد من بتوانم برای رشد فرهنگ تاجیکانه یک کار کرده باشم و کسی بیهوده نباشم در حیات. با ماشین خودتون رفتید سمرقند؟ نه، من نمیدونم بعد از 2 سالی تاخیر که من ماشین هایی نکردم، ماشین نداشتم، نو ماشین خریدم و میترسم یک نمیدونم راههای دور و اون عقبه اون بالای کوه رفتن، یکی نمیدونم شاید که به اون خاطر که من بیبی شدم آدمان بیشتر احتیاط میکنم. ولی با موضوع بیبی ها برمیگردیم. آدمان از شوهر اول و از ماشین اول میترسن، اما شما باشید از ماشین چندمتون میگن میترسن؟ من از ماشین آخر و از شوهر آخر میترسم. بخیرم بیبی شدید، مبارک باشد. تشکر. چی احساس است بیبی شدن؟ ما بیبی هایی که با عصا هستند و بیبی هایی که با رومال کران و بیبی هایی که با آستین های بسیار کشاده که جایی نمیدونم 12 کیلو نبات است، این بیبی ها را دیدیم، اما خیلی بیبی جوانی زمانوی را نمیبینیم. چی احساس است این بیبی بودن؟ من هر وقت با نفرانی که بیبی شدم، با همسالای خودم یا که بزرگتر از من، دوستانی که از من بزرگتر هستن، وقتی درباره احساس بیبی بودناشون نقل میکردن، من عصبی میشدم. میگفتم خیلی بیبی نبیره اینقدر، مگر اجازه دارد که یک انسان در حضور یک کس دیگر بنشیند 1 ساعت درباره نبیره‌اش قصه بکنه؟ ولی در حقیقت یک عشقی هست که سر و پا تور وجودی آدم فرا میگیرد. شما بابا شده؟ بابا خش شده اونجا میشد. میدونید برای چی؟ برای که همون احساسی که شما گفتید که من حس کردم، شما نقل کردین و من حس کردم. نه تا اونی که نبیره خودتون در دست نگیرید نمیفهمید چقدر. ببینید نفری که شما برای به دنیا اومدن او قریب هیچ کار نکردین غیر توی ولی اون قدر دوست می‌دارید. یکم احساس میدونید چی است؟ یعنی که از نسل تو ادامه دارد، خونی تو ادامه دارد. یعنی که تو اینقدر شعر می‌نویسی، اینقدر کارو می‌کنی مثلا، ولی فکر میکنی همین شعری من میمونم، میوانگی من میمونم، ولی اینجا دیگر شک ندارید، دقیقاً میدونی که اولادی تو ادامه دارد. دختر بود یا پسر نبود؟ هم پسر هم دختر، در 2 تا نبیره. تخمین میکنم که با دخترش نام مادرتون رو گذاشتید. نه این گونه نقشه هم میدونید نبیره های دختران هم فرزنددار شدن. من فکر کردم که اونها حقی هم پدر و مادر است یا که حقی بابا و بیبی های جانبی داماد. به همین خاطر من دخالت نکردم. چرا پرسیدم؟ به خاطر که مادرتون هم یک زنی بسیار زیبا هم بودن و هم نام بسیار خوشرو هم داشتن. من حتما پسری دختری پسرم خمار میمونم.
хумор бохирам. Хуб, агар баргардем сари мавзӯи сафаратон ба Самарқанд, аз сарояндаҳои ӯзбекистонӣ мебинам ки аз матнҳои шумо мехонанд. Чӣ хел робита барқарор кардед? Ино худашон шуморо пайдо карданд ё ки аз куҷо ёфтанд матни шуморо? хушбахтона рости гап ман ҳеҷ куҷо ҳеҷ вақт дунболи пайдо кардани муштарӣ намедавам. Сабаби якум танбалӣ ман аст. Аслан агар маро нарасанд, аслан ҳамеша рӯз маро нарасанд беҳтар. Аммо худашон суроғ вақте ки омаданду суроғ карданд, чанд бо Озода Ахмедова ҳунарманди бисёр шинохта дар Самарқанд ва хеле дӯстдоштанӣ як тарона кор кардем, хоҳараконам. Аммо ту таронаи сарсарӣ буда, чандон яъне ҷиддӣ болояш кор накардем. Аммо тарона он қадар хит шудааст, он қадар фазои Самарқанда фаро гирифтааст ки ҳатто дина шаб, ман дирӯз бегонӣ омадам, дина шаб вақте ки ба як тарабхона даромадем, дар тамоми фазои Самарқанд як барномаи озмунӣ мерафт ва ҳама духтаракон ҳамин сурудро мехонданд, яъне озмун буд ки беҳтар мехонад. Хоҳаракон дар Самарқанд мисли лола байни гандумҳои мо шудааст, не? Тамом аз ин хита. ва ҳоло боз як таронаи нав кардем, баъд аз оне ки суруди таронаи хоҳараконама кардем, ҳоло боз бо фармоиши хоҳиши худи Озодахон таронаи додаракам. баъд аз ҷон додаракам, дили ҷон додаракам, ин дуюм таронае аст ки ман умедвор ҳастам ки гирди забонҳо мешавад ва фазои на танҳо Самарқанд, ҳамаи тоҷикони оламро фаро бигирад, мисле ки таронаи ҷон додаракам. Хуб, як вақт дар интернетам навиштед ки Юлдуз Усмонова як матни бисёр хароби тоҷикиро хонда. Чанд матн. Ва шумо ёфтед ки ҳамин матнҳоро ки ба ӯ додааст ё шояд касе ба ӯ фурӯхтааст? Не, уно худашон ва ман хабар дорам ки чанд шоири тоҷикзабони ки дар Ӯзбекистон зиндагӣ мекунанд, ман бо онҳо вақте баҳс пеш овардам, гуфтам мо суҳбат мекунем, вале ман бештар ғазабам аз чӣ буд? Аз ин ки вақте ки чанд нафари шеърфаҳм мераванд ва ба ӯ мегӯянд ки бисёр хато аст ва таҳқир аст болои забон бо ин шева суруд хондан, ӯ мегӯяд ки ин пайҷот, яъне ба онҳо мешавад, кифоя аст барои онҳо. Ва ин боиси бисёр чӣ мегӯянд ғазаб гирифтани нороҳативу ғазаб гирифтани чӣ ноҳурматӣ аст. Хуб, дар ин мавзӯъ ман гап задан намехоҳам, вале чунки ман ҳазор гап занам, агар ҳунарманди хизматнишондодаи Тоҷикистон шуд Юлдуз Усмонова ва ҳар вақт ки меяд зери пояш ҳама мардумон худашонро пояндоз мекунанд. Дигар мардум завқ то ин андоза паст фуромада бошад, ҷои гап нест. Ин аз айби ки аст, мо аз назди иттифоқи нависандаҳо мегузарем ва ҷои ҳамин савол омад. Устодони бисёр арҷманде ки дар ин ҷо корҳои мондагор карданд ва дуруд ба онҳое ки барои хароб гаштани ин фазо ҳам хеле корҳое карданд. фикр мекунам таърих онҳоро аз ёда мебарад. Хуб, беҳтарин. Хуб, ду духтар ба шавҳар додед, не? Худоро шукр. Уман критерия барои интихоби домодҳо чӣ аст? Чӣ хел интихоб кардед? Ва уман як домоди муосир ки бояд келини як шахси эҷодкор бошад ва чӣ хислатҳоро дошта бошад? Бисёр хушбахтам аз ин ки фикр мекунам дар баробари ҳамаи неъматҳое ки худованд барои ман додааст, боз ҳам худованд чунин лутфу марҳамат кард ки ба ман ки домодҳое насиби ман гардидааст ки аз шумо метарсам. Не, тамоман наметарсам. Мо рафиқем, ба худо мо дӯстем, рафиқем. баръакс онҳо метавонанд агар ягон шиквае бошад, агар ман 100% шикоят нашудааст, аз ҳамдигар худоро шукр орому осудаанд, барои ман ҳаминаш кифоя аст. ман барои он ки духтаронамро ба шавҳар бидиҳам, ҳарчанд бисёр нафарони сарватманд ба хускорӣ омада буданд, ман каси хонаводаи сарватманду бою ба давлату озадор накофтам ва аслан накофтам. духтарон бояд худашон интихоб кунанд, ман ҳақ надорам ки домодҳоро интихоб бикунам. барои ман бисёр муҳим буд ки дарк анамун сатҳ мувофиқат бикунад, чунки духтарони бисёр муаддабу тарбиядидае дорам ки ҳар замон раҳмат мешунавам аз худоҳо, бисёр миннатдорам аз худои азизу меҳрубонам, хусусан апай Парвинаҷон ки ҳар замон спасибо за воспитание такой дочери менависад, ташаккур барои тарбияи духтари хуб ва ман қабат
нерӯ мегирам ва медонам ки беҳуда зиндагӣ накардам беҳуда. ولی در اینترنت دخترانی که خودشون یک دو بار جدا شدن یا دخترانی که اصلا خیلی جوانان با تربیت زنهای دیگر مشغولن، شما میبینید این روند رو؟ همین خوفناک نیست همین پروسس، همین روندی که ولی در اینترنت توجیکی شروع شده است؟ акун медонӣ чӣ масалан ман онҳоро ҳамун теъдоди касоне тамошо мекунанд ва мепазиранд ки ҳамун дар ҳамун сатҳ ҳастанд. Масалан ман онҳоро намебинам. Ман чанд рӯз дар фейсбук дидам, дар инстаграм чандон ман фаъол нестам, фақат историёма мемонам мегузарам. Вале вақте ки ман дидам ки дар фейсбук ин мавзӯъро бисёр матраҳ кардам, ман дар ҳайрат шудам ки ин ки аст? Ин хонум ки аст ки ин қадар инро машҳур мекунад ҷомеа? мо худамо машҳур мекунем онҳоро. Насиҳат кардан гирад, мардум медонанд ки гапи киро гӯш кунанд, гапи киро гӯш накунанд. гап сари ҳамин аст ки аксарият намедонанд гапи киро бояд гӯш кунанд. ман фикр мекунам ки масалан ман ҳамчун корманди радио ва масъули барномаҳои радио ҳеҷ вақт намехостам ки як нафаре ки оли оиладор нест барномае дошта бошад барои оиладорон. Аслан мантиқан ҳам дуруст нест ин чиз. Вале бубинед интернет ки як фазои бисёр озод аст. ҳар духтари ҷавон ки масалан оли хеле барвақт аст барои насиҳатгӯяш, яъне ба зеҳни занҳои дигар таъсир мерасонад ва ҳамин чиз боиси нигаронии мардҳо ҳам ҳаст воқеан. Рости гап ҳамин мавзӯъро ман пайгирӣ накардам ва тамошо накардам. Озир наметавонам пиромунаш чизе бигӯям, чунки ман барои ин бояд аввал ҳамун навороро бубинам. Бубинед, шумо аз миёни мардҳо дӯстони хеле зиёд доред ва ҳатто дӯстони бародаршуда ҳам доред. худатонам ина бисёр мегӯед дар интернет. Чӣ сир аст миёни мардҳо ин қадар маҳбубият доштан ва зарар надидан? аз хурдӣ ростӣ аз хурдӣ ман табиатам ҳамин гуна аст ки бо мардум бештар метавонам дӯстӣ бикунам. Барои чӣ? Чунки аз ҳама чизе ки дар зиндагӣ ман бисёр бад мебинам ғайбат кардан аст ва хушбахтона имрӯз дар миёни ҳамаи мардҳо ҳам нест. Ман мебинам мардҳое ки мешинанд ғайбат мекунанд. Ман тез худама канор мегирам. ман ҳамин чиза гуфтанӣ будам оли. Тез худама канор мегирам ва медонам худашонам ки барои чиз аз кадом ҷиҳат дӯстиро бо ман аз даст додан. Масалан Саёфи Мизроб беҳтарин бародар ва дӯсти ман аст, инро ҳама медонанд. Вале аз ҳама чизи асосие ки моро бо ҳамдигар мепайвандад медонед чӣ аст? Ман тарбият мегирам аз акаи Саёф. ӯ маро тарбият мекунад. Масалан яке аз тарбиятҳои бисёр муҳимаш чӣ аст? Мо вақте менишинем суҳбат мекунем ё дар як издиҳом ҳастем, агар як нафар ба азоб агар камтарак агар ғайбатро сар кунад, аз ҷояш мехезад, мегӯяд ки мебахшед, ман вақт барои шунидани ин чизо надорам. خب بیننده عزیز، ما در هفته گپ با شاعر رحیمجان صحبت داریم و یادداشت میشم که ماشین‌های خب چنگان نیو کیو 05 امروز مورد تست قرار میگیرد و تا اینجا اومدیم فکر میکنم که شاعر از گشت ماشین قناعتمند هستید نه؟ به نهایت هرچند در سمالیات بودید. در سمالیات و من راستیگه من میخواستم یعنی ماشین‌های الکترومبیل بگیرم و من گفتن که به سلامتی آدم ضرر دارد. این به سلامتی مردها میگفتن، به سلامتی زنان. من گفتم که به مردها اگر اون خیلی ضرر کند، به زن‌ها که مغز سرشون خوش نکنند که با من شیر و آهن. به زن‌هایی که خصلت‌های مردانه دارند شاید به اونها تاثیر کند. و یکی عاشق شدم میخوام این دیگری ماشین داشته باشم. خب بیننده عزیز، ما بعد چند ثانیه حرکت رو ادامه میدیم و یک سورپرایز دیگر در میان برنامه شما رو انتظار است. امیدوارم که همراه ما هستید و برنامه‌ای که با سرپرستی کلی افتا هولدینگ بین‌المللی وکتور و در همکاری با خیاط بیوتی خب این مرکزی فروش خب مواد آرایشی و زیبایی پیشنهاد می‌شود. امیدوارم که این برنامه رو شما تماشا می‌کنید و ادامه آن جالب خواهد بود. کمکم کن نذار اینجا بمونم تا بپوسم. کمکم کن نذار اینجا لب مرگ را ببوسم. کمکم کن عشق نفرین به پرهای میخوام. ماهی چشمه کونه
هوای تازه دریای میخواد دل من دریاییه چشم زندونه برا چکه چکه های آب عرصه خونه برا تو رگام به جای خود شعری سرخی رفتنه تن به مردن نمیدم مردنم مرگی منه بیننده عزیز ماشینرانی هیچ وقت اینگونه حلاوت نداشت که امروز دارد با شاعر رنجون و با یک آهنگ بسیار جالب و جذاب و خواستنی رو شنیدنی که زنده برای ما اجرا میشد و خب این افتگپ است و ما با ماشین های چندگن نو Q05 این کار انجام داده استادیم و این ماشین ها رو برای تست درایو برای شما افتخالدینگ بین المللی وکتور پیشنهاد میکند. چی محبت چی صمیمیت است نسبت با گوش که شما طوری گفتین حتی دیگه نمیتونین سرودهای صرف تاجیکی و برای ما ایجاد کنید فقط دیگه یعنی که مایل دارین با این آهنگ این سرودها نه حالا خدا باش خدا شکرانه خداوند که خیلی از اون حال و هوا از اون اسارت رها شدم حالا ترانه های گوش رو کمتر میشونم و مثل پیشین دیگر تمامی طور کدام نیست اون ترانه ها و درگیری خودم هستم درگیری مثلا از ترانه های صرف تاجیکانه بیشتر حلاوت میبرم و چند ترانه هم برای بعضا محفل های زنانه که میونیم دوستامو برگزار میکنیم و ایشان از من خواهش میکنن یگانچی بخونم من این گونه ترانه هم کم کم زمزمه میکنم و ما همین گونه سیستم آدیو سیستم این ماشین ها رو هم به قبل سنجش میگذاریم و شما کیف منم یک بار بیشترم کنی صدای من در داخل ماشین چی گونه است کبوتر بودم و پرواز کردم اما لحظه به دلدار رسیدم کبوتر بودم و پرواز کردم اما لحظه به دلدار رسیدم جانانه من تو می روی من چه کنم یاره اما لحظه به دلدار رسیدم نگارا اینقدر قهر و غضب چیسته اما لحظه به دلدار رسیدم کبوتر بودم و پرواز کردم اما لحظه به دلدار رسیدم دلت به من نمیسوزد سبب چیسته اما لحظه به دلدار رسیدم کبوتر بودم و پرواز کردم اما لحظه به دلدار رسیدم شبی که تو نباشی من نخندم اما لحظه به دلدار رسیدم کبوتر بودم و پرواز کردم اما لحظه به دلدار رسیدم با کجا روم ز درد چی جفا کنم چی چاره با کجا روم ز درد چی جفا هدفی محفله پینولی برای زنکا میشد بهترین است برای چی با پورا با وسخایی نمیگذارید شویرا اگه فکر میکنم وقتش از دست رفت یک زمانی ترس از محیط خانوادگی حالا این ترس ندارم ولی فکر میکنم وقتش گذشت دیگر بعد که دو سرود رو اجرا کردین توصیه من این است که از دست یگان سراینده زن یگان چیز نخورید خصوصا قهوه من نخورید یگان چی کوشش میکنم خب بیاید سر موضوع ماشین صحبت کنیم زن و ماشین یگان هماهنگی و یگان یعنی پیوند میبینین میونین دو چیز بعضی میگن که اصلا زنها برای ماشین رانی نیست میدونی چی همین ماشین راندن برای زن جرأتی بیشتر میدهد برای زن خصوصا زنهایی که مثلا جرأت ندارن یک کار رو بکنن یک حرف رو بزنن اگر بخواید جرأت آنها رو بدور بکنید آنها رو در سر چنبرک ماشین بنشینونید در حقیقت این چیز یعنی یک باوری میدهد به کس وقتی تو سر چنبرک ماشین هستی و ماشین رانده میتوانی
باوریت به خودت، به زندگی، به انسان‌ها، به همه کاری که میکنی بیشتر میشود و همزمان جرأت خیلی مهم است. چرا اکثریت مردها با رانندگی زنان باور ندارن؟ وقتی همسرشون ماشین گرفتن میشد چه ذکر میشن؟ این اشتباهی بنهایت عظیم مردان است. برای چی؟ مثلا من میگویم اکثر مردان نیستند، در راه دور هستند، اکثریت در روسیه هستند، زنهاشون برای اون که کارهای مردانه رو در بیرون انجام بدهند حتما باید داخل نقلیاتی مسافربری بروند یا در تاکسی بنشینند بروند. بهتر نیست که با ماشین خودشون بروند. امترند، هم از نگاه مردای بیگانه، هم از نگاه جمعیت، هم از نگاه این فضا، یعنی امترند داخل یک ماشین خودشون و خدای خودشون. و میدونی یک باوریه که با بیشتر برای زن لازم است مطمئن میشود از خودشون. برای حتی تربیت کردن فرزندان هم نقش بی‌نهایت عظیم بازی میکند. تصور کنید ماشین داشته باشد زن، فرزندش رو میبرد به باغچه، میبرد به درس ایلاوگی و هر کجا هم فرزندانش در حالت امنیت قرار دارند هم زنشون. شما ماشین خرید اولینتون و یکم روزی رانندگی رو یاد دارید؟ اگر بگویم یک صحنه تپا تیار است. میدونید حق استادی بالای آن که من ماشین راندن رو یاد بگیرم، من از استاد میگویم به همین خاطر که برای من اسبرانی، برای من ماشین رانی، برای من شناوری رو آموخته است سیحابید محمودوف. شخصیت بسیار ارجمند و صاحب احترام در زندگی من. وقتی که ماشین راندن رو به من یاد میداد، من رو برد در یک محله، جانب یعنی محله های خیلی دور از شهر دوشنبه. میدونید چقدر من رو اذیت کرده است؟ نمیگونه یک تنگ کوچه است کو، نمیگونه یک تنگ کوچه، یک شاید که 25-30 مرتبه میدرایم میبرایم. در آخر بالاخره در مراتب آخر گفتن که من بذارم از ماشین راندن. این چی اذیت است؟ گو انا همین در تنگ کوچه در آمدن و بیرون برآوردن ماشین یاد بگیری، حساب کن تو ماشین راندن یاد گرفتی. ولی برای من اجازتی در شهر راندن ماشین رو هرگز نداده بود. حالا نداده بود. اما یک روز نصف روز ماشین اول که خریداری کرده بودم، ماشین در پایان خانه خواب بود ولی من اجازه که ماشین راندن نداشتم. نصف روز وقتی که فکر کردم شهر خالی تر است، طاقتم نداد. اجازه‌نامه رانندگی داشتیم. اجازه‌نامه رانندگی میشه؟ شهادتنامه رانندگی داشتم و وقتی که رفتم به بیرون برآمدم و دل پرانه اون وقت در رفتایوز زندگی میکردم. همین طرفی گردش یکچینار است کو. انا اونجا رفتم وقتی که من باید دور بزنم و به اون طرف سیرک، طرف گلستان، محله گلستان باید بروم. تصور میکنید من به سمت مقابل حرکت برآمدم. استرچینگ پلاسا. یعنی که من باید که با این راه بروم به سمت گلستان. من با سمت ماشین هایی که از اون طرف می آیند در آمدم. سری گردش آدم رو فیلم میکند که اونجا یه وقت متوجه میشم ماشین ها همه بروی من می آیند. من در مابین راه ماشین ماندم و با دستایم اشاره میکنم بستین. این میدونم مثل یک لطیفه است. یک مرد کلیت ماشین رو به همسرش میدهد، همسرش هم مثل شما بسیار میخواست است که ماشین بیرونه. و وقتی که حرکت میکنن مرد در خانه رادیو گوش کرده است و میشنود که در رادیو اعلام میکنن که مسافران عزیز، مردم یک ماشین در کوچه مرکزی شهر به سمت مقابل حرکت کرده است، احتیاط باشید. و این مرد همسرش در راه دلش خواطیر میشد، زنگ میزنه میگه زنک نو در رادیو گفتن که یک زن در کوچه مرکزی یک ماشین به سمت مقابل حرکت کرده است، احتیاط شو زنک. بدون زنش چی گفته است؟ گفته است مردک یک کس نیست، همه‌شون به سمت مقابل آمده ایستادند. یعنی زن خودش بود است که در سمت مقابل حرکت کرد. عیناً همین حالت من شدم. این رو هیچ گاه فراموش نمیکنم. از اون سمت مقابل بیرون برآمدن نگوید بنی راه یک حالت بسیار عجیب بود. و هم روز یکم ماشین رانی ماشین یعنی که در این ماشین رو بسیار بد خراشیدم. هنگامی که میخواستم از یک تنگ کوچه بیرون بیایم. اما با همین دیگر درسی کلان شد برای من. دیگر احتیاط کرونا ماشین میراندم. اما بعد از 3 ماهی ماشین رانی
ин ҳам яксариву якравиву бемаъни ман ки барои тамоми зан ронандаҳои навкор ва хусусан занҳо тавсия намедиҳам. ҳеҷ касро гӯш накардам ва рафтам бо мошини худам ба Муъминобод, ноҳияи Муъминобод. аз он тараф вақте ки бармегаштем, вақте ки дар дохили мошин бошем, гуфтан ин гапҳо хусусияти хуб надорад албатта, аммо бояд бигӯям ки ба дигарон сабақ шавад. ман фикр мекардам ки ҳар қадар бояд ки ҳамин ҳар нафаре ки якум рӯзои аввали ба мошин мешинад, як калима аст ку тентак мешавад. як қадар мехоҳад ки ҳамин газазер кунад ҳар қадар. манам ҳамин гуна як аз рӯи намедонам 160-180 дар роҳи самти Данғара Душанбе ва як мошин ба самти мо меомад ва дид ки зан аст сари чамбарак, хост маро камакак фире бидиҳад памех ва ман ҳамин чамбарака не ин тараф бо сурати зиёд вақте меравӣ камтарак чамбарака то бидиҳ агар меғеҷӣ. ҳамин дар хотир дорам ки чамбарака камакак тоб додам. давомаша дар ёд надорам. вақте ба худ омадам, мошин аллакай 3 қабат рафтааст дар ҷарӣ ва баллонҳо дар боло, мо дар зер. ҳамроҳи як сарояндае ки мисли Нигина Раупова мехонад ку Шоира Иброҳимова. ана бо ҳамон бо Шоира ҳамроҳ будем. Шоира тӯй дошт бо бегонӣ. хулоса ки баъди ҳамон ҳодиса ман дигар ҳаргиз аз суръати 80 боло мошин намеронам. хоб бинандаи азиз, мо бори аввал дар ин барнома мошинро ба меҳмони барнома мегузорем. мо барои ин аллакай ҳуҷҷат ҳам дорем ки тест-драйвро меҳмони барномаи мо баргузор мекунад. ва ҳоле хоҳем фаҳмид ки Шоира Раимҷон то кадом андоза ронандаи бисёр хуб аст ва бо мошинҳо аз автохолдинги байналмилалии Vector, мошиное ки ном дорад Changan Nevo Q5, Шоира Раимҷон тест-драйв хоҳад кард. интизор бошед. لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بیاکوی چی برای؟ مشتری کلان آمدید. خب بیننده عزیز، مهمانی برنامه ما با اجازه‌نامه در اینکه ماشینی که از автохолдинги байналмилалӣ Vector است тест драйв میکنن و چند کیلومتر ما با این ماشین حرکت میکنیم با این راه. برای دیگر که خب تصور کنید شوره که ماشینتون در میان راه ویران میشود، شما اولین زنگ به کی زنگ میزنید اولین بار؟ با اوستای ماشینم. اوستای علویده دارین؟ اوستای علویده دارم. خب واقعا برای شما ببینید شخصانی مشهور ببینید برای شما دشوار است. پارکماخری علویده دارین، اوستای علویده دارین، آشپزی علویده دارین، برای شما ببینید دشوار است نه؟ خصوصا اوستای علویده باید هر نفر داشته باشد، نوبسته از شهرتش، وابسته از اون که کی است، چون که بسیار مهم است. همین حالتهای خصوصا برای زن که در مبانی راه اگر بماند چی باید بکند؟ کی به دودش میرسد؟ من فکر میکنم که مرد در مبانی راه ماند هیچ که به دودش نمیرسد. با زن میده هر یک ماشین هر یک اوستا میایستد که با نه کی اوستا نمیستم. این گپ هم راست. واقعا هم به زنها بیشتر لطف و محبت و مرحمت میکنند مردها به زنهایی که راننده هستند. اما نمیدونم، من راستی گپ چند مرتبه این مشکل داشتم، خصوصا روزای سالهای اولی که ماشین داشتم تماما به اهمیتی بودم برای ذخیره کردن سوزشواری. چند بار به سوزشواری در مبین راه موندم و فکر میکنم که بعدا اوستا آدم هوشیار میشود. ولی برای کسانی که ماشین خصوصا ماشین نو نمیگیرند، از автосалон گرفتن ماشین نو بسیار بختی بلند است. میدونید 4-5 سال دیگه این پرابلم را ندارید تا 10 سال. چقدر است ماشین رو به نظر شما ماشینای چانگان نیو Q5 05؟ من بسیار خودم نه جدی به من نمیتونم، میدونید که من تبلیغ کردن نمیتونم در دروغ. واقعا هم اونقدر کامفورت دارد، چقدر راحتم حالا فکر کرده ایستادم که من راستیگه میخوام ماشینم رو تغییر بدهم. وای کامفورت این راحتی که شما میگین این به از برنده بود دخین از ماشین. نه برنده کو سما سبوی. اما واقعا هم خیلی ماشین میدونید چقدر کس خودش در یگون حالتی میدونید بسیار ریلکس و بسیار راحت حس میکند.
ҷиддӣ. Хуб, ҳоло ман дорам ошиқи ин мошин мешавам. мешавад ки мошиноро ба занона ва мардона ҷудо кард ё фарқ надорад зан метавонад дилхоҳ мошин ай кунад ё ба назартон махсус мошине аст ки барои заност? бале 100%. бештари мошинҳое ҳастанд ки умумиян универсал, аммо бештари мошинҳои дигар бештари мошинҳои масалан манам фикр намекунам ки зан битавонад мошини прадо ҳай кунад ё ки 570. барои ман ҳам барои зан намезебад, ҳам барои зан фикр мекунам ки вазнин аст. ҳамин хел метобад дар назар. 570 бояд фақат дар курсии қафо бишинӣ. дар қафо бишинӣ хел роҳат. мағзу чарз. зан чӣ ҳунар ва истеъдод бояд дошта бошад ки касе барои мошин тӯҳфа кунад? зеро ки мо мешунавем баъзан ки барои фалон нафар мошин тӯҳфа карданд, фалони мошин гирифт. махсусан барои занҳо бештар тӯҳфа мекунанд. шояд ҳолатҳои баръакс ҳам ҷои дошта бошад, вале мо онро қариб ки намешунавем. ҳунари хуби пурсидан дошта бошад. зан бояд дуруст пурсида то ҳунари хуби пурсидан ва дар аксари ҳолатҳо талбидан дошта бошад. барои як зане ки ғурур дорад ҳеҷ кас мошин тӯҳфа намекунад. ҳатто шавҳараш низ? шавҳараш мекунад шояд, агар ки намедонам, барои ман ҳеҷ касе мошин тӯҳфа накардааст. рости гап, ман ҳамеша мошиноямро худам греҳ карда харидам. хуб, мо суҳбатро идома медиҳем. бибинед, ба мавзӯи кори эҷод агар баргардем, бо кадом овозхонаҳои шумо ҳамкорӣ доред? қаблан бо овозхонаи зиёд ҳам ҳамкорӣ доштем ва баъзан гуфтед ки ҳамкориро бо баъзеҳо қатъ кардед, ҳамин гуна ҳам буд. чӣ аст сабаби ҳамин димоғсӯзии эҷодкорон? чӣ буда метавонад? димоғсӯзӣ нест, медонед чи аст? аксаран охир вақте ки ҳунармандон муроҷиат мекунанд, масалан як суруд фармоиш мекунанд, мегӯянд ки сода нависед, ҳама фаҳмад. баъд ман сода менависам, баъд мегӯям не ҳолам содатар, ман мегӯям ҳолам содатар, ман дигар ин ҳунар надорам. як мазмун бояд дар дохил бошад. бештари вақтҳо ман бо ин ҷурм ки масалан наметавонам аз андоза зиёд он чи ки онҳо мехоҳанд ва он чи ки бо замона созгор аст он ҳарфҳоро бинависам, ман худам рад мекунам, намехоҳам. ва аслан медонед, хушбахтона ҳастанд ҳунармандоне ки ҳанӯзам маъниро ҳифз мекунанд, маънии хониро ҳифз мекунанд ва бо онҳо кор кардан барои ман роҳаттар аст. ва пештар агар бештари зиёд доштам ки аз ҳисоби ҳунармандон пул кор кунам ва бояд ки ҳарчи бештар муштарӣ медоштам, ҳоло ниёз ба ин надорам, хушбахтона. хуб, шояд барои ҳамин ки блогнависо, блогерҳо баъзан вақт холи матн менависанд ва ҳатто ба ҳунармандони бисёр маҳбуб ҳам медиҳанд он матнҳоро ва онҳо иҷро мекунанд. шояд барои он аст ки шумо ва мисли шумо чандин нафари дигар аз навиштани матнҳо даст кашиданд? Не, ман даст накашидам. ҳар ки муроҷиат бикунад, агар масалан як овозхони ҷавон шумо агар гӯш карда бошед, навз ба саҳна омад ва он ҳам мехоҳад замонасозӣ бикунад, Суман Аҳмадзода. вақте ки назди ман омад, ман бо Суманҷон бисёр робитаи хуби духтариву модариам дорем, 10 сол шуд. вале вақте пеши ман омад мехост овозхон шавад, ҳар нафаре ки масалан нав мехоҳад овозхон шавад, ҳатман бояд барои майдона ба даст овардан бояд ҳарфҳои масалан кӯчагӣ бихонад. медонед худатон ҳамин гуна шудааст. аммо вақте ки ман масалан он чи ки ман навиштам барояш ва фаҳмондам ки ин бисёр муҳим аст ки сухан дар ҷои худаш бошад, маънӣ дар ҷои худаш, вале ҳадаф я он чи ки мехоҳӣ ҳадафи ту аст тавассути суханҳои кӯчагӣ неву, суханҳои масалан сирф адабие ки ҳеҷ кас намефаҳмад неву, масалан мисле ки суруди яке нафас баста шуду ҳаром шуд, тамом шуд зиндагонӣ, ҳаром шуду ҳаром шуд, шояд пушаймон мешавам, шояд ки шодон мешавам, соати интиқом шуду тамом шуд. ҳамин сурудоро навиштем. сурудо ягон аз чорчӯбаи шеър боло берун нестанд, аммо мардум бисёр сахт қабул карданд. яъне мардуми хубанд. боз ҳам ба таъкид мегӯям, мардуми маънӣ фаҳманд, маъниро қабул мекунанд, дарк мекунанд. ё таронаи чоҳ ва ё чандин таронаҳои дигаре ки мо бо Суман кардем, вирди забонҳо аст. чаро баъзе сарояндаҳо мардумро таҳқир мекунанд, мегӯянд ки мардум қабул намекунад, яъне мегӯянд ки мардум намефаҳманд. мардум ҳамин қадар хуб мефаҳманд ки ҳамин таронаи чоҳ масалан медонед чӣ қадар печида аст ва ҳама эҳсосҳои андӯҳи як занро ифода мекунад, вале мардум имшаб рӯз ҳар рӯз масалан ман мебинам дар сторизҳои Суманҷон ки чӣ қадар духтарҳои ҷавон ин таронаро пазируфтанд ва ҳар замон худашона
сториз мекунам бо ин сурудҳо. ман ба як хулосаи ниҳоӣ меоям ки мардум маънии асилро маънии хубро агар зебо расонда битавонад муаллиф ҳам ҳунарманд қабул мекунанд. мардуми мо мардуми яъне сатҳи кӯчагӣ нестанд. сатҳи кӯчагӣ мо дорем, аммо ҳамун сатҳи кӯчагиҳоям маънии хубро агар ки содатар карда бифаҳмонем қабул мекунанд. ин баҳона аст. фикр мекунам ки то вақте ки як мард тез агар шӯҳрат пайдо кунад баъд мешавад гуфт ки матни хуб аст. зеро ки масалан вақте ки як духтар машҳур мешавад сабабаш шояд матну суруду оҳанг набошад, шояд сабабаш ҳамон қошои хушрӯ бошад. не ман масалан суманро бо ин таронаҳо пазируфтам, на барои ҳуснаш, ҳарчанд ҳусни зебоам дорад, аммо бо ин тарона вай амсоли суман чандин нафарҳои дигаре ҳастанд ки мутаассифона имрӯз ҳар нафаре аз шавараш талоқ бигирад овозхон мешавад ва ни иҷозат инро ҳама ҳис мекунанд. ин бисёр бадбахтӣ бениҳоят азим аст ки мутаассифона лобалояш мо коре карда наметавонем. бояд мақомотҳо қудратҳои махсус бояд ки аслан вазорати фарҳанг чӣ кор мекунад ман намедонам. бояд ки як чорчуба бигзорад, бояд аслан иҷозати суруд хондан надиҳанд барои нафароне ки садо надоранд, истеъдод надоранд. хуб бечора бовар намехоҳад бикунад ки садо надорад. масалан агар манам гӯям садо надорӣ ман бовар намекунам, мегӯям на садои ман хуб аст. шояд ӯам ҳамин фикр мекунад ки садош хуб аст. бигзор ақаллан як дастгоҳе дар назди вазорати фарҳанг бояд ки таъсис дода шавад, онҳо аз озмун бигзаранд. агар барои онҳо иҷозатнома бидиҳад вазорати фарҳанг биранд бихонанд, ё ягон намедонам ягон ниҳоди дигар вазорати фарҳанг ки дар ин самт аслан коре намекунад. хуб бубинед, гуфтед ки занҳо баъди он ки ҷудо мешаванд дигар дар клубҳои шабона пайдо мешаванд, онҷо пул ба даст меоранд. айби мардо набошад бо ҳамин гуна ҳолати ба миён омада ки боиси нигаронӣ аст? албатта айби мардон ки маблағгузорӣ мекунанд ва замина мегузоранд, албатта айби мардон. барои чӣ айби онҳоро мешавад бештар сарпараст гуфт ё не? ин сарпарастӣ нест. як марди хуб агар бихоҳад ки масалан як зани хуб биравад саҳна суруд бихонад ва истеъдоди ӯро қадр бикунад, дар ҳақиқат истеъдод дошта бошад он хонум, намемонад ки дар тараф хонаҳо шабона бошад. пул медиҳад ва мегӯяд ки бирав хай суруд бикун, барои рушди санъати худат истеъдоди худат агар бошад коре бикун. муҳим нест, яъне сарпарастӣ ин аст. дар номи мардҳо садқа ягон мард ҳам ту ин корро намекунад ку ё не? барои он ки ин мардо ин гуна хонумҳоро яъне ки дар мадди назар дошта бошанд, бубинанд. дар куҷо бояд бубинанд? дар ҳамон ҷоҳо. хуб бинен фазои интернети тоҷикиро чӣ хел дарёфтед? он чӣ ки маро бисёр нороҳат мекунад тамошои саҳнаҳое ҳаст ки онҷо инфиҷор мешавад, ҷанг мешавад, кӯдакон ғизо намеёбанд ки бихӯранд ва кӯдакон маҳв мешаванд, ба хонаҳо фурӯ мераванд ва кӯдакон зери. бовар кунед аз ин ҳолатҳо дида бигзоранд мардум девонагӣ кунанд. барои ман беҳтар аст, ман бештар инро таҳаммул дорам. ва шояд барои ҳамин вақте ки гап дар бораи кадом як ҳодисаҳо мерафт шумо шеърам навиштед, не? барои Фаластин ҳам навиштам ва охирон шеъре ки навиштам ва як кӯдаки афғонистонӣ ин шеъра замзама кард, хонд, қироат вақте кард. ин шеър қадар пурсару садо шуд. дар бораи Ирон. дар бораи Ирон. ایران خونده با ملت بزرگ ایران. ببین میخوام اینو بگم اگه شما اینو میبینی مردم کف واقعی خیابون افغانستان چجوریه؟ ایران دلم زخمی این درد است ایران نشد آسوده جانت از هیاهو هوای سینه‌ات سرد است ایران نفس‌هایت پر از بارود ای ولی وای چه کامنت شعرش های هم خوبی دری نمیخونه شعرش هم دقت فارسی. کردی فارسی که به سمت ایران آره بر روی شانه‌ات هیچی نمیشه تابوت گفت. ای وای گلویت را گرفته بغض ایران نشسته گریه گردن اون بر نگیره. رود ای وای برای کودکان بیگناهت پرستوهای خونین بی پناهت بگیرم ای که تو جان جهانی فدای ذره ذره بغض و آهت خدایا ریشه کن ساز این اسارت ببخشا خلق را زور و این بچه جسارت چجوری اینو داره از حفظ میخونه آخه орзуи деринаи муҳаммадҷӯё ин кӯдакка ки хурдсоли афғонистони 8 солае ки бисёр шеърро хуб диклама мекунад, шеър намегӯяд вале шеърро диклама мекунад, мехонад.
орзуи бениҳоят зиёди ин кӯдак ҳамин аст ки як бор ба тоҷикистон чӣ биёяд. мушкил аст пас? як орзу дорам мегӯяд дар хиёбонҳои тоҷикистон гашту гузор бикунам ва шеър бихонам. ин фикр мекунам ки ҳеҷ ҳамватане ки миллату ватанаша дӯст медорад инро бетараф гузошта наметавонад. ҳамсафарӣ бисёр хуб буд. аввал биёед дар бораи мошин суҳбат кунем. кӯтоҳ как маъқул шуд ё не? мане ки дар фикри харидани мошини нав ҳастам ин шабу рӯз. ҳоло дигар дар ҳамаи қатори мошинҳое ки ман барои худам қарор додам ки бихарам ҷои аввал рӯи мошин мегирам. ҷиддӣ мегӯям. охир мана мегуна мошинҳои бисёр ҷолиб ва комфорт ва роҳатро автохолдинги байналмилалии Vector барои шумо пешниҳод мекунад. ҳам метавонед тест драйв кунед, бисанҷед ва ҳам баъд харидорӣ кунед. ва ҳам ман сипос мегӯям ба хуб шарики барномаи мо Hayat Beauty ва Hayat Beauty ин як маркази пешниҳоди хуб маводи ороишӣ ва зебоӣ аст ва умедворам ки ин тӯҳфаи хуб барои шумост. Шумо хеле зебо ҳастен ва метавонед бо Hayat Beauty бозам зеботар бошед. Ташаккур. то суҳбатҳои дигар дар рафтагап. Зинда бошед, саломат бошед.